ndashima umwami wanje wabaye umuza w'abantu n'Imana ndashima umwami wanje wabaye umuza w'abantu n'Imana Yuda yaranesheje yakojeje Satani kimwaro Yuda yaranesheje yakojeje Satani kimwaro yabaye kigiti cy'inganzamarumbo yabaye kigiti cy'inganzamarumbo igiti cy'inganzamarumbo ninde ni Yesu umwana w'Imana imibereho y'umwami wanje yaranzwe cyane n'ibitangaza ageze ikuzimu bose baratinya akurayo ndetse n'ifunguzo igiti cy'inganzamarumbo ninde ni Yesu umwana w'Imana imibereho y'umwami wanje yaranzwe cyane n'ibitangaza ageze ikuzimu bose baratinya akurayo ndetse n'ifunguzo abivuga hejuru ku musaraba abisi bose babona umudendezo umwami wanje wabaye umuza w'abantu n'Imana ndashima umwami wanje wabaye umuza w'abantu n'Imana Yuda yaranesheje yakojeje Satani kimwaro Yuda yaranesheje yakojeje Satani kimwaro yabaye kigiti cy'inganzamarumbo yabaye kigiti cy'inganzamarumbo Amen. Ashira hejuru y'intare ya Yuda ibyo yakoze birahebuje igorigota hitwaga Ruvuma yagezeyo hitwa Nyirimbabazi yabaye isoko y'amazi meza Sambitarumba arahebuje ndashira hejuru y'intare ya Yuda ibyo yakoze birahebuje igorigota hitwaga Ruvuma yagezeyo hitwa Nyirimbabazi yabaye isoko y'amazi meza Sambitarumba arahebuje iyerereje amahanga yose abisi bose babona umudendezo umwami wanje wabaye umuza w'abantu n'Imana ndashima umwami wanje wabaye umuza w'abantu n'Imana Yuda yaranesheje yakojeje Satani kimwaro Yuda yaranesheje yakojeje Satani kimwaro yabaye kigiti cy'inganzamarumbo yabaye kigiti cy'inganzamarumbo yabaye kigiti cy'inganzamarumbo yabaye kigiti cy'inganzamarumbo
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Upendo wa Bwana Yesu kwa wanadamu hauna kipimo, si kama wa wanadamu. Bwana Yesu akamuuliza Petro, je, Petro, wewe wanipenda? Upendo wa Bwana Yesu kwa wanadamu hauna kipimo, si kama wa wanadamu. Bwana Yesu akamuuliza Petro, je, Petro, wewe wanipenda? Naye akamujibu kwa ujasiri, kwa kweli mfalme wangu, mimi nakupenda. Naye akamujibu kwa ujasiri, kwa kweli mfalme wangu, mimi nakupenda. Yesu akamtazama Petro na kumwambia, kabla dogo haijawika utakuwa umeshanikana mara 3. Yesu akamtazama Petro na kumwambia, kabla dogo haijawika utakuwa umeshanikana mara 3. Oh, upendo wa wanadamu, upendo wao si kama maua. Oh, upendo wao ni kama maua. Oh, upendo wa wanadamu, upendo wao ni kama maua. Msalabani Bwana Yesu waliomba, Eloi, Eloi, lama sabakitani. Kwa uchungu mwingi Bwana Yesu walisema, Baba yangu, kwa nini umeniacha? Msalabani Bwana Yesu kwa uchungu mwingi Bwana Yesu aliomba, Baba yangu, kwa nini umeniacha? Hakujali na mateso hayo aliyoyapata pale Kalvari. Hakujali na mateso hayo aliyoyapata pale Kalvari. Alikuwa na lengo. Haleluya. Alikuwa ya kukomboa wanadamu. Alikuwa na lengo moja. Lengo moja tu. Bwana Yesu, na lengo hilo ya kukomboa wanadamu. Kwa kazi hizo ulizozifanya, asante
ulizozifanya Yehova. Asante Mungu wetu kwa kazi hizo ulizozifanya. Twasema asante Mungu wetu.